Bayendi nena utumani wako kwa pati mweshi. Mwazi tuina na ageo. Ina ndo mimi utumani wako. Agweana. Kwangu Bonny kwangu lile mjanja anakia sio gauchau kana kwa beba ndo methianite before ndo ndanenda ukomanya metho nake si kwa ubaya ni swali tu ndakambose kinyume nengiti usomie lesson amoza jo amoza jo kinyume ju ndo ani sio gautile ndola mana nake itula mana inake nena muke yeba ambia muina ziana ndunamo zia metho ndotera ndo ine ndo anetoko ukatona kwao kwani sio gau we kwani weko watu morolo ya gawa kilo kutomo ndego kutomo nye na nikao kingi o insist kwani na insist keno nikao mbea dige na wodi kweza wetete nitete na ngutabie undabie nje utabie ye uzungie patiti undabie uzungie pati we patiti ni jao kiloko endo mana ndego endo kumana tu okay na enda mama mandumea na mawa ka mwena na kutabie nikana yue the no kwendo mana kauka mwe ama na maundu onde ikudhani sio kaunyeto yaona na ingi tunona ni yambe na ndo mona na yambe ni mega na Anthony ni sawa ona ku we mwene yambe uine na maybe yambe pio uine na mundu we waina Anthony nyedine na Anthony uine na mundu yambe pio kwani mimi ni mwanamke haya mundu na gela na Anthony mundu we na Anthony na yue ani sio kwa kideti ona na Anthony ni wewe na Anthony bwana na partner statement ya pati mweshi pati mweshi ni yuga kauzwa keziaza yuambia ana ndinezo bikia kuka muti to nenya ndize chakela kina tena na kumba ni veja kangu tabia soma because otumani undu watumwa niko nene kalira nanga sio kananga manda ndumani mbinge kana liboti mbinge ubikazia balane niko ukitane dia ukitane kazia ndio ukitane dia na message neno kana na Bonny ale ondume anige rega no manda ne opponent and ale ondume anige kone isinye kone tena namba yaku na ake ayaku umizeba yaku umizeba kone isi Zindia ndo robe kana undunia ndiko toko abado kana ronde cheni ni joke kana ronde kwenda kana ronde lakini beginge zeno mewa betimezi na bagu na lengwa na tu ina keyo lakini tu ina keyo maka ugunde kego na ngundia kego na mama ndiko mazia ulokunde nazia agegwana na gya gundwa ulokunde nazia gya gundwa you may be na mbetimozi kana kundize kego na ke ino endele kana agua mwera before ukundi nenda mwagele jam ti lewe ukongo kuja ndeno hizi onde imanili yinde ndebe tindebe ziti Bonny wa Athiani aga ndo kana ronde okay ona nenda ke zuma ngo mbovize ndo kana je please digo mulo wewe na wewe ingitaka ne nyoka okomurolo ga itatanyete mangiwa memuno you the guy you am piaf you can kendi onile la nisa ujuma gine la kitaka ne nyoka mpaka kuruzeni ndio ati kuruzeni rondi show lakini ngaino kuhozia lakini nene be mundu ndumiye undu waileka ndike nange kuita ikua we nye ndio ndavizia hata na kula waninda omna alaka amiyara kwanza bauba kwa no kwa manyoma ibinga natwa manyoma yo binga na leba lakini no nena na manyoma ke mabinga nite nana urabete ndawo muno wambia ndawe jao wabia ndawe jao
endo uwe mwene personal uthi umande jam onetha no kithekani unungie unungie nungie jam vata vata wa nungie vata ata uguzie mezi bongana mabinguke wawende onetha ti waku wa mundu ngi na muno tangika batoneka wa mundu niwe aja wa mundu niwe mutsio wa mundu mwene muno kwanza weyo otolinaka muti obinguke usiyokoza manyoma ko bingeka nyu ukuzinandene system yo ndendekana ekyati safa ebinguke endo mande vata wishua hayi ena ne ando ne itete ndiuziwa kuita wala mai wene ndio tago ando nungia vata Bonny kwanza vata weyo kwanza tandise nakui mukona kwanza mundu wete mbozo iwe nangawazi yako mundu wete mbozo hapana sitaki story yako sitaki akinge kwa uni wale nana kidale sitaki kabali mboa kidale mboa ando mingeka nyu osiyoko divatani okuze ku agwe ndiye ndo ngani Divatani vatani woba one Bonny wina mawe kwatele tokwe ka pressure hapo bata nozini weyo nozini momoka mezi taleta taka ngindo takingozi utole na kamuti bata unye na mono mundu ite matumbe u na boso kuzia bata ndeni kuzia bata ndeni kuzia bata ndeni kintu ndaika 5 ndaika 5 ukanda biaoni ngana nemo alama kezo abo aba onine makama uninye ngoyitia ona nine zile ile no uthi ndawana no ibado ngwita ndawa na ndo na boy kandi kuibo aje bugwabu ndabikire batane bugwabu ana ndika ndukangu muthanonginya ndukambe ewe muwawindi Richard kizambite pole sana Bonny nondo waoma ningubo ya obwe batonyeka inditabe mujanja au mandhe matimo kitunguu saumu kitunguu tangawizi au samukisi unywe vandu bautani wo waku zetu wakati kisi Richard kizambite ya ndoko mwana kutani wona ni mapoint ngeo kunenga uwe nguni umete mapoint ba muthemba mwa waiwe point yuwe kumawazi yawe point yawa sisi sieta point andu mabeta mapoint ngima mutani kwa alama takwizi alama yewene ndio tagu Kimson Kim no waiwe nende Kimson abeta mapoint Kimson Kim na mapoint abeta asa Kimson Kim bandu nena omba no oga buya kedukezia mapoint mapoint unjumia mapoint na ndo ike muno numie mapoint makateleka yuwe wetha ndune amewa rusive ndakitale ndewe kako anono ne thana ku studio na ndwe thawese kana ne mapoint yindu isoma na mzane Jose azia mjanja ni fisi na iwe tu saka innocent niki tizo rizo zia mziapati rubeti be you zindu zizumanira ba siba wewe soma azia lezo mazia kana newa ni ukule ne babu wewe ndo ngulye nzebene niki utangulye tu of mic na ezungi kaba na ngule of mic ndozi yoka omugone okole dia onea onea ba Facebook ndo kanungia vata aija ndo kanungia vata tundu garo bidawa jala mazike kaze mugamba tegue mbavekani apio Bonny ni waitiwe ni mjanja mwae kai unaona ndo jala maziki wale asini opponent anda bimaidi ya Catherine akaze pole sana Bonny no ya mjanja kana na umbwakini
Owe kana no bwakini. Ubwakini ni mumao. Uzuye na wa vata. Ubwakini wita wata uiti. Abana. Ufala. Anagu nzambi maithia akana no ubwakini. Ujanja wa ananga. Felix Mutoraka za Bonny wena ma point mulongo kukafunga ngeli Zimbabwe wa Josephine mwenie ba yaka bingoni kwa kabisi chuo cha muthena mathembo no ikuthu tinda ineza